Papadasan ni Kabsat Judy san napudnonagan tintay patangatangay drama itangam. Shoutout mampay kada Aida Pagiringan dita San Manuel Pangasinan ken iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos kani Glasa Sadka from Benguet. Kastoy man ti kunanik Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom tapinanawan nak tinakasikog kanyak. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kaya tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay. No talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapan tayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo anak ko. Noong napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, matmaturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng. Tani, ado ti aggatang. Uwan nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung okrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alain nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaing, sir. Nanang. Anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damat napint na sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipunita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan, nga umay gumatang itinateng alako ta. Nangag ko nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kayo ti asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Uwan nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwan. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuana ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis-isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agkrasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo.
Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayon. Imposible mo't Ay, tawon ko laang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng mangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Well, umayak gumulpi tila ko yung anateng. Aywan. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yung napintas nga anak mo, Manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Gusto to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kaya man si Naglukod. Jay sa mo, anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita, nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada day jay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo mo't gayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytad ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagana. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Ay, napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom, Manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan yun nakot. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng tigulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka, Manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayon timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duatan ang mapanmangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ha?
Ay, si kalangan tiagbati, tabantayan pa'y laang tiapo kumanang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Ah, Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. kay, anya nga'y tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siyak ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maak pa'y iti husto, gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala, jak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat, ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ibaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram kan ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado da jay ti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukaskas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nak mate. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiagbalin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay ko, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dayjay nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yaka mo iti na anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram.
Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamumutan ano kaya't natagbaak. Jak mabalay na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Balayo? Maturog ak sa dito'y balay yun, Marco. Ha? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang ko akadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo, intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensyakan, ngam respeto kla ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. Kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo Mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublado na sasawab mo. Diagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diag kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di nakayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Baknang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga, Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Agkasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipata mo day tang arapaapta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram.
Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apaya kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikat ikayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, jak mo tin makikita dyan lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jak man amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dyan lakay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalus po sa mat. Di kay ka di madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya kung gumatang lita pwesto na, tayo nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwestom, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin latasar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapanta ni Tente Kotse. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kayatan nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawa Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya, no kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso.
Awan mo ti plano ka mga klon ken kwa na iday. Ngam ininot mo ten natin nagtirik na ken kwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Markaw. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang nga ung tamanen ta anak mon. Kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na, kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwisto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanood. Ngala, baybayan yun tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Nagabrodak nga rod kat inanusak ti trabaho to abroad nga uray nariga. Tapi nanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayonan ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadametten paggatang mi. Aging gay tadak pala dito abroad kat inkari kiti bagi kadyak agawi di Pilipinas. Aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan ti gayem mo Judy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, baro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng Biyanang Drama. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napudnonagan tintay patangatang itangam sakbay na makablaawa mampay, Darosel de Guzman di Taquirino Province, Rodolfo Quiapo kan ni Dolores Miranda. Kasi mantikunaan ni Kabsat Santa, dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak, tanakadungdung mo ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon, katrigrigalwan na. Ay ayak law na ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak, tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kita man to'y blouse ko no bagbagay ko badlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo da gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy mo't style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukuhayo tayo jay nanang. Ketapno saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay, isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary mi, di na malagip. No jak ipalagip, awan
Apay nga tangay. Dinala tol-tola din jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya, nanang. Una, permi, Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinulan akpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga raw. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya. Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karwag. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasin. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Narabos kamot narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Idi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Anya! Sanen, sayang ti kwarta. Ornungen talaengen apaggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara ken nila kay tikas jay at charme. Talaga lang amin very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal may siya. Adda iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadag iti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalina ti kinasweet ni pare Narding. Angam ni kumpare, ay na, idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga very sweet mo't Ti kaya nakaatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay, ultimo pagidaan, dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya, saan mo't nila kay ko? Katno nakaara ko plata kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan bakit dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak idi kalman. Narabian nga minasimang pati di kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang
Papaapalandak manon. Saan mo't? Ibagbagak laeng mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bayam, tainton sumaron no. Ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaalak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam lalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamutin asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na puy mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakan ka aya. Apay akasta ka. Sigod mat na magsigao iti kanan na saan aya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksangamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak saan aya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang taken ko na. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada. Oh? Nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta a tao. Saan da asyowe. Naibaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, narding lakay ko. Talaga amadlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mat, mare. Wala takasla ka na na blooming ka. Presko ka na tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag ti napalabas. Numakit-kitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya kidi. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kunana kidin. Anya? Ay, nagloko ba't dahil nga asawa mo? Ang awan nga ta, babae na, mare? Laklakaya na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Ada mo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga ada mapan nagatangan.
Ne, mare, kita ang mga no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan, agam kinapudno na hadagayam sarsaraken na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagaken ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kainaken kwa na. Awan kano lalailwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakmot kit di sigurado no adat chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babaeng ibagbagamot. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Mabainak nga agaram. Dahil na dulaki di agbabaen. Awan iti panunot ko na ita. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day di nakpay maikan matitisabong. Ulay kan aya. Anyat naknakan mo aya takas tati ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa ak pa'y nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pang panunutam? Tawan kinapudno dagitangat atapam. Umyanak man pala dito'y balayo, tatang. Lay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay maikamot. Iso nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay nanak ko. Saan nagpapada ng itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta. Diyak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta. Apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga tan na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Ngam, di na kano kayaten ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Katno addan samot ngaminin babaem. Ha? Allah, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayatak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanagtamnay kamot ngaminin kenkwana. Sigod matakastoy ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwam mo't ngamin maminsan Amom ngaminan niya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Ken masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan.
Kasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom kan kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, no niya man ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano niya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ah, Ewan kaya, chocolate para kin ka, santa bakit? ni. Apay, anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine, nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you bakit? Ha? Agkan ka man, Ni. kailiw ka. Mwah. Ay, unay ka ti nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kahit awan babaik. Wala, agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnaykin ka. Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang yo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw ni Ramel, 5 ilon kunam santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na, makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinus tata santa. Adda babae di asawa no kastater aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta. Adda babae narding. Awan, adaya. Iyag mo na ita, cellphone. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mon. Matuo ka na ako na manguluray kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na narding. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day? Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ken ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan nyo. Apay, narding. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi la ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababayim ti kasya nga raramidam. Walang ka iti bain. Nanang, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. O anya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang, nga agbalinak analailo kan managregalaw, ngam iti likodan lay takad agbababae akayam. Ramil. Kas tauna ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon, gapu iti kinasweet ni tatang ken ko na, ngam agbababae mo't gayam. Ay, wen nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wen matkit di
Angam napuutam ka rin ang nagbabae ak. Saan pa'y, Ramil? Gapo ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit wano nalailo kan ka. Ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Yala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket natatangmat kaninanang nagkapyada mutlaan. Ket saanen nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayem mo Santa. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Ipapangay ka ni sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras yung amin. Kapadasan ni Kabsat Marso saan napud no nagantin tay patangatangay drama ita. Kat welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay man ti drama makablawang pay da Daniel Tulud dita Cagayan, Reynaldo Quiñones and family dita Atok Benguet kan ni Rosemary Baladad dita Jeddah, Saudi Arabia. Kastoy man ti kunaan ni Kabsat Marso. Dirma ng biyanang na nadak kadagiti taraon nga ipapaunag ko. No mabalin natang kan prutas lang ti karga ti tiyan ko, tadyak kayat tagsakit, tadyak pay kayat ti matay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anya man dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnatang, kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumot nga isulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mo. Amumay tajak agsin sida ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo latibag iti karne. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsin sida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglaba manay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di naklamatultulan. Nagpartak ti gungunay ka. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na ka. Siyak dito yan. Ay unay ka dagito adingwanan ayah. Tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay mo ti kasta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan.
Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao, Kastaw tiyag walayas. Nan, tiyag mo na ta. Kastaw, Kastaw, nagpardas na na yung matabuntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti na sustansya. Nagrawat ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgan ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyakan naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas na agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram na iti customer mo, iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pa'y. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakit. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabos ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. O matid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaon tanay, aldawan. Sa paag man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw sa di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas lakim maro matikin na kaskasero yung agmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon lang ti 40. Super healthy nga amin nga ipapaunag ka
Dayja timang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kau. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ro ti mangibagbaga kasla inauna kanunin ng ngamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga raw, di baga kasla nanang kun jay inam anak kau. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal, chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y ngagdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka man nagdaldalaws iti bagaym? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siyak nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagaym. Dalo sama kanayaw. Pati nagitakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na. Mansa, ti bulong da ito'y na imansa dito'y kukuk. Kat no naman sa anan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagi jay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. Numakisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pa'y Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako namala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Angam, uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw ki jamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Ket di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta.
arkilado. Iti sentraw. Ne, apay akas jeti pa nagsao ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, apay akas tatabusis mo. Kasla may ipit. Apay, tila manlaw mo, mate. Siyempre, no umubing tiro pa, masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, dahil tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, apasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuman saan mo tasyak ti nakapila? Sana balay, tempakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban da nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Esos, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan may iya pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit ape amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabit la na ita. Kaya na ita.
Ala, itimplan ako ni Tikapek ta, igupak no malpasak ng digos, bakit mabiitak lang ang digos. Masapol na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amang tad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron mo ikaw. O, bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan ah. Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan-anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiyak. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan na pasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Makamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man nagbali nakaskasiron. Uwain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntog basay. Sana kamatay iti nervyos. Aywain, jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya, nanaimang.
May at ti bisikleta ta exercise kumatlaang ay. Ay katuhan na. Mala mapantangarudan. Sige na na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marasaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat tag pidal. Ano sa nyo labasitain? Kaslak la na trauma gapoy tinapasamak kanyak iso nagbuteng akon nga agmaneho iti tricycle. Iso ngay nanusa kon ti pedicab nga ibibiyahe. No pa'y bimasiti kita ayos lang ta exercise kumatanday jay. Nagtultuloy nga rod ti panang tartaripatok iti salunat ko babaan ti panangan ko kadagiti na sustansya at araon ken gidgid danakmat iti ehersisyo. Iso nga aging gaita na pigsa aklat ta. Kat saan akunay ngagsaksakit. Nagsakitak man, simple lapan natang wanagurigor. Alakastan, tigayim mo, Marso. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.